ku itariki ya 27 Ugushyingo 2025 Miki na aga promota basezeranye mu mategeko ya Repubulika y'u Rwanda mu murenge wa Nyarugenge i Kigali. Ku itariki ya 31 Mutarama 2026 bamaze gutegura ubukwe bwabo mu buryo bw'umuco n'amadini muri Romantique Garden i Gisozi i Kigali, aho ibirori byabaye byuzuye uburanga n'umuco ndetse n'abitabiriye benshi mu myidagaduro nyarwanda. Ndabakunda cyane, nyita Dizboy w'abanyarwanda, intumwa y'abanyamusanze. Ndakwibutsa ko ukanda subscribe ugadukanda na share, comment, like n'ibintu by'agaciro hano kuri muri TV 250. Dizboy w'abanyarwanda, ndabakunda cyane. Bye bye.